Dobrodošli u Jaškovo selo Štrudla. Sve što se ispeklo, to se i pojelo. I tako već 8. godinu zaredom. Teško se odlučiti, sve su odlične. Pa šta da ti kažem, ovo je bolje od Woodstocka, iako nisam bio na Woodstocku, ovo je sve. A sve je počelo spontano, izradom najduže štrudle na svijetu od čak 1479 metara i 38 centimetara. Štrudla rekorderka neizbrisivo je upisala Jaškovo na gastrokarte svijeta kao jedinstveno selo štrudla. Glavni sastojci Štrudlafesta su dobra volja i ljubav prema tradicionalnoj gastronomiji i ljepotama cijelog ozaljskog kraja. Atmosfera je fenomenalna, prvenstveno kad ima dobre spize, meni je to najvažnije, čak možda malo važnije od muzike. Bok ljudi, ja sam Filip Rudan i definitivno morate doći na Štrudlafest jer evo vidite, vlada jako lijepa atmosfera, usput pojedete pokoju finu štrudlu i uživate u jako dobrom programu. Štrudlafest, festival dobre atmosfere i slasnih okusa.